لهرما بوتا سمبولا برخودانا لدجی دولتا عثمانی و میره بوتان قصر علودینو جعالی علودینو و هوالین ویوه ده 100 سالا شانزمین ده هاتی آوا کرن. قسمکی قصره نها خرابویه لبلی قسمکی وی هیجی به هیبت آخو لسر پیانه. قصر علودینو لهرما شرناقه لنزیک گنده بافیه لسر هزخیه دناوبرا سه هرمه ده دمینه. قصر هیجی به هیبت آخو لسر پیایه. برهم دیروکی قصر علودینو لسر زناره که هاتی آوا کرن. قصر علودینو راسری چم دیجلی هاتی آوا کرن. به 3 سالان ره اقلبه قصر خرابویه. ایروه که کاوله که مایه. لبلی هیجی بوه هیبت آخو میدان جی دیروکی را دخینه. نها توانا قصره کتیه و تن دیوارن در دوری ویمانه. تی تخمین کرن کو بان قصره جقوبه پیک دهات. قصر بکورین شدایی هاتیه لیکرن و خرجاوی جی کلسو کالکری پیک هاتیه. دری قصره روشلاته هیجی خویایه و تن مروف دکاره دوی دری ره تیکه و قصره ده. لآلی قصری کل چم دنیره جی دریک و دو شبکه هنه. وقتا به هرمه دمیزن هرمه که بزیده به دیروکی و چیروکه که گرینگ دورده دما ام دمیزن لبر کلکا نهر دیجلی پیروزی اف کلا و گند و هرم آوا بویه به 10,000 سال بره اف دیروکه که قدیمه دورده لی چیروکا علودینو بیجن دماغو بویا کلا علودینو ولات علودینو و بویا جیرا گندو مکان براستی دما 400-500 سال بره وقت ام بیجن میره بوتا الورجیانا خو دست بکری علودینو و اف کلا حکم لیکری یعنی حکمکی بالکشی به ناو دنگ بو دوی هرما مزرعه بوتا دا گرک جی گرتیه گرک دنگ بیج و ستران بیج لسر کلام و ستران گوتنه و چیروک و دیروک هاتیه آوا کرن براستی علودینو حتی ایرو اون بیجن من بینن یعنی گو وی ناوی اف گند اف هرم اف ولات به بوی ناوی هاتی آوا کرن ناوی دنگ دایه هرمی علودینو لدجی ظلم زورا میره بوتا و دولت عثمانی سری را کریه. ایدی علودینو قصر علودینو بونه سمبولا سرهلدان و برخودانه و دناوا گلده هیجی چیروکینوی تینه گوتن. علودینو دناوا گلده وکی روبین هوده هرمه تیناس کرن و دو دیوانین دنگ بجانده جی کلامینوی تجاران کم نبونه. دوی دمه ده لهرم فقیری زیده ببو و خلارا ببو. تیویویه که میره بوتا محمد و میره دولت عثمانی زخت و باجا خو زیده تر کربون. علودینو جوانین گنده بافه را کرن سرلنگان و لدجی ظلم زور سری هلدان. دیدمه که گنده ناو علودینو لهرم بلاو بو. یعنی دما میره بوتا گو حکمی خواه لجزیره بوتاد کرد اف درجی وک جیر هرمه که باغلیه یعنی به جزیره به هسکیوه ببو. هسکیوه دمه هم بیجن باجاروک بو جزیر ولایت بو اف درجی لگور کلها نابینا کلها هسکیفه و ستوره و مردینه و آمده وک چونواتنه که استراتژیک بو اف در چونکی دماغو لور وی چاقی کروانه سر کلکا با آف آمده حتی بغدای
ticaret û ticareta xwe ser nehrê dikirin bi vî hewayê li vir tedî Elodîno jî wexta ku hikimdarê vir bû sultanê vê kelehê bû mîr û mîrekîtiya vir dikir baxliyê mîrê bota bû li vir xelk dişelihandin weya vergî distin bêy mîrê bota baş distin wexta distan jî tabii em bêjin mîrekê heskîfê mîrê cizîra bota qîma xwe netanîn gelek cara jê re qasit jandine bêy me neke falan velhasıl tedî di dîrokayî de hûn zanin got ser vê meselê tê kuştin. Elodîn berê ji Diyarbekirê tewf dihatin, kelek dihatin erzaqa dewletê dibirin ya sifîla dibirin hinka erebet nebûn bi wa keleka ser avê dihat ji Diyarbekirê çû cizîra bota. Bija mezinê me û bavê me ji me re digot dirûma wî bi vî şikilî bû. Vayê ji qala wî alî zincîr berdayê nîvê orta avê ji avê jî carkedî derbasî wî alî kiriye girê daye baxlemîş kiriye ji Diyarbekirê wextê ku ew kelek dihatin 150 ton 100 ton erzaq li ser bû. Qaysî bûn, fasûle bûn, birinc bû, şekir bû bi tûnê erzaqa got tê xwarin. Bija Elodîn xeraca ku ew tewf dihatin çûne cizîra bota serê tewfekê meselem bêjin milyarek distan. Vêja biro newêrbûn bên got dibû şev ji Diyarbekirê keleka xwe berdana avê got de em xelas bin Elodîn mezem nekî dihatin li vê dirê ew zincîr baxlemîşî avê dikir kelek lê disekinî kîja dihat lê disekinî kelek hewkarî herî. Vêja dibû siba Elodîn bana xulamê xwe xizmetçiyê xwe dikir bekçiyê xwe xwe re hêla dikirin dibirine ber kelekê bana qeptana dikir digot werin her serê kelekê hûnê hev pere bidin. Xeraca xweş wa distan. Elodîno li nêzîkê gundê bafê di keviya çemê Dîcleyê kelhek ava kir û herem xiste bi kontrola xwe. Di wê demê de ji Amedê heta Musul û Bexdayê li ser çemê Dîcleyê bazirganê dihate kirin. Kelekvan li Amedê li kelekên xwe swar dibûn û heta Musulê diçûnê bazarê. Piştî ku Elodîno kontrola xwe li ser çem pêk anî ji bazirganan bace distend û ciwanên herêmê kişandin cemxwe ji ber ku zêde merd û şervan bû û hem li dijî mîrê bota mîrê Osmaniyan serî hilda bû ji ber wê yekê jî navê wê lêkirin Dîno. Bi rastî ev de dema Medyan û Hûriyan û Asûriya, Sûryaniya, Keldaniya gerek bi dîrok evdir ev kele. Lê bi rastî weke we got jî di herema mezra bota de gerek kele hene. Lê wexta ku meriv dimeyîzînî li ber nehra Dîcle di nav vê newala Kûrî Dîcleyê de ciyekî zêde başgirtî evdir. Bela ku em bêjin di donema Meda û Asûriya de stratejîk bû ev kele. Wek em bêjin rê û rêçika ava nehra Pîrozî Dîcle got diçû Basrayê kontrola wê yanî zêde em bêjin li ser kela Heskîfê, li ser kela Cizîrê, li ser kela em bêjin ya Mêrdînê ev der wek stratejîk noqtekek bû û ev der muhafazet kir yani ev herema mezra bota û herema serhedê û heta bin xetê jî bigire ev der wek em bêjin muhafazet kir yani stratejî noqteka keleheke zêde
جیەکی ئەم بێژن نقطەکە خصوصی و نەملی بوویان. يعني إيرو مثلا إيرو دبيجنا إنسان كي دبي حاكم صاوجي آغا هنا إيرو آغا فيقا دولة جيد بفلان كسيا آغا در عوجي علودين مزني قراري جي حسن كيف حتى تشي يقول كفاك جورا قراري بربيع في علودينا إيرو بمثلا زلام كي آغا حكمي بي شاوية عوجي حكمي بيها بو مزن بو هر كسي نكار قونا دولتي ونميني بوتا عشيرة بوتا غلبايا وميني بوتا قواتلي بون هاتن ويزام كنا هكنا هر كسي نكار بو قارشي علودين بي يعني جبر مير جبرقو أفغراج دستان أو هر حالنا أو أرزاق تفد شو با مير با قبطانا جيرة دقو حالو مسالي أفا حالو المتكي قول كدري قول المنطقة حسن كيفية قول المنطقة حسن كيفية جزيرة كذا برفيها في هات وهات حتى هات شتا فرسي وجوي سوار كل علودين الكويل كلها علودينا نفاق علايا جهيوي أفدر بو هات حتاوي البرفيجة زمكر علودینۆ گوت ئەمێ باج و گشتا خود ناوا خودا پارڤە بکن. پشتی vê yekê dewleta Osmanî eciz bû û Mîr Mihemed ji çend caran leşkerên xwe rêkirine ser Elodîno. Lêbelê Elodîno û leşkerên xwe bi ser ketin. Piştî vê re Mîr li dijî Elodîno planekê girê dide. Rojekê kelek nêzîkî qesra Elodîno dibe ku li ser kelekê dahûl lê dixin û millet jî goven girê daye. Elodîno ji kesên li ser kelekê dipirse bêka ev kelek ya kê ye. Yên li ser kelekê jî dibêjin ku Mîr êdî bela xwe li Elodîno naxe û ji bo aşitiyê hatiye û hinek xelatşê re rê kiriye. Ji ber ku di çanda herema botan de xelat nayên vegerandin. Elodîno jî xelatên Mîr qebûl dike. Ew şev ji bo wan pir giran û dirêj dibe. Hingî xwarin û vexwarin heta sibehê hemî serxweş dikevin û ketine xewekê giran de. Sibehê wextê ku Elodîno çavên xwe bel dike dibîne ku di qesra Mîrê bota dayê. Êdî hevalê Elodîno jî bêbextî lê kiribûn. Elodîno dibin zindana mem û işkenceyên giran lê dikin. Planê Mîr gundiyên ê derdorê kelhê wisa tînin ziman. حكمي وي هالو بو ور حاصل ميري بوتاغو هالو تشي نابي افزلام مثلا ام بيجن ظلميه المتكي رابو ميري بوتا بسر دقرتن وي هاتن زم كرن بو امي علودين بكوجن جد گو دپیرکی وی هابون پشتی گو وی زم کرن فهم کر گو بو مالی کشتنه پیرکی بوی قدری فهم ند کرن یکی گوت علودين جو علودين جو هي حرمت جو بتبرنا جزيرة بوتا جو جمرة كلو نينكاوري كانيا جو شخوين بكوجن بيا كاميد بكلو نينكاج مراوري بشتي جو يزام كرن برن عافية دنس جو القازوغي خستن قازوغ هابر خبو غازاوي وا سينغاوي جو ميري بوتا جو علودين جو هي جو إيرو تشروجا جو إيرو روج روجا ميرايا والدنيا دا چی نخوشا جزلا مارا و میره می
گو دنیای دیا نخوش گو میوانه مرف بین تشتک تنبی پیرک زلام مزینی زلام پیرکی دوشنجه بکی بگرو کامی چی بد نوا گو هنگا نخوشه گو مرین جه خوشتره یعنی مرین جه خوشش جه خوشتره جوی روزی گو بیمانه گو علودین گو قازوغی جه بکشنین گو میره کی حیفه کنیا گو میر گو چما کنی علودین گو میره می تا القازوغی خستما شخوبایس تمام بوم پیرکم جید گو کلو نینکوری بروی پشتیوه و کشی گو کمر را بویا ایوه که هوا گو میره بوتا گو های والله سلامه کی حیفه گو قازوغی جه درخه چوی علودین پشتی گو علودین چو ما قازوغی درخه جیش خو مریا نابایی برساقی وی کذبی تمانی نخواری راست yani tabi dirokayı devlet bejin dibe oxtago miri bota ceza diye uy qazo xitxi poşman dibe olam merxas ki xoy zeyde baş nahaqile ki yani poşman dibe miri bota servi mesele uy çağı servi merxasiyavi servi meraniyavi servi dirokavi ujyanavi balkeş وکم گفت دنگبیج، چیروکوان، دیروکوان، استرامبیج گرک کلام سرگوتنه. اف چیروکا علودینو جگلک دنگبیجان ره بویا الهام بناوی علودینو جوره کی گوونده جی هیا کچا علودینو سیران استرانک آویتی سرباوی خو و اف ستران جو آلی گلک دنگبیجان و به شکلین جور بجور هاتیه گوتن. سترانا کچاوی اوه ویلی کلها بافه بلوانه کلها بافه رنگین یاده لبلوانه وان تاجر و کلکوانا جدیار بکره کلکین خوبردانه وله قفلا وان کلکان لبر قصر باوی من سیرانه یاده توی خیره بکه خیره بچاوی خو نبینه چاوات نهلا از بباوی خورا تیر بگرم سر حاصلان و دمانه یاده ویلا لمن ربنه لمن ایسیره خدا خراب بکه مالا قیمقام موسول و ضابط محمد بگه جزیره چاوا خنقاندن باب من ربنه خودی شبکان و زنجیره دناوا برهمین کوه دبن آویده بمینن یکش قصر علودینویه لهرما بوتا سمبولا برخودانا لدجی دولتا عثمانی و میره بوتان قصر علودینو پیشتکو بنداوا گرماوه و پروژه حسی بداوی ببه قصر جی و دبن آویده بمینه